Grad najviše štete naneo voćnjacima. Do 18. avgusta popravni ispiti. Arheološko istraživanje kod Tutina završeno za sada. U sredu toplije, u Vršcu do 31 stepen. Dobroveče, poštovani gledaoci, vi pratite žurnal. Suša je umanjila poljoprivrednu proizvodnju za oko 20% u odnosu na prosječan godišnji rod, a za 30% u odnosu na prošlu rekordnu godinu, tako da je izgubljena vrednost više od $1 milijardu, rekao je danas stručnjak za poljoprivredu Milan Prostran i istakao da je vrednost prosječne godišnje proizvodnje u poljoprivredi u Srbiji 5-6 milijardi dolara. On je dodao da do kraja sezone stanje može da se popravi, ali i da se pogorša i da će kiša koja je u subotu zahvatila značajan deo zemlje pomoći da se biljke malo oporave. Za 2 nedelje počinje rok za jesenju setvu, pa treba zasijati sve što može da podnese niske zimske temperature. Pšenicu, ovac, ječam, raži i uljanu repicu. Prostran preporučuje da i prolećnu setvu treba započeti mesec dana ranije kako bi se izbjegle visoke temperature i suše. Grad koji je u nedelju pogodio deo Vršačkog atara najviše štete naneo je voćnjacima. Voćari obilaze zasade, a prave razmere štete tek će se videti jer udareni plodovi počinju da trule. Grad je došao sa severne strane, bio je redak ali krupan i gde je udari odmah voće truli. Štete ima i na kruški i na jabuci, kaže Bogica Vukan, voćar iz Vršca, u čijem zasadu, pored bresaka i šljiva, ima i 3500 stabala jabuka i 2000 stabala krušaka. Evo drugi dan posle grada i već je počela da se kvari. Znači onaj udar ima i stare udarce i ovaj nov udarac. Ovo je već četvrti. Bile su 2 sitna, jedan opet tako 50% je uništio i sad dotuklo je sve. Podjednako su stradale i jabuke i kruške i tu se malo šta može uraditi. Mi smo prskali i obavit ćemo još jedno prskanje, ali od toga bar da stabla zaštitimo od rvinije i ovi plodove nećemo sigurno da, koji su udareni, koji su jako udareni, da nećemo moći da i ništa da radimo. Oni su već počeli da se kvare. Grad je došao kao dodatna nevolja jer je velike štete već nanela dugotrajna suša sa visokim temperaturama. Prve klase neće biti uopšte. Ni jabuke, ni kruške, a i suša je malo smanjila rod, ja sam zalivao, tako da sam ublažio malo to. I normalno da i suša za narednu godinu uradila svoje, što je zalivano dobro je, što nije zalivano. Sve ove nepovoljne okolnosti doprinele su umanjenju rodnih pupoljaka i dosta ih je uništenih, tako da je izvesno da će i naredne godine biti manje roda. A što se ovogodišnjeg roda tiče, Bogica Vukan kaže da će dobar deo voća da ode u rakiju, kako oni jako udareni plodovi, tako i oni koji zbog udarca neće dalje da rastu. Ostalo će sortirati i prodati na pijaci. Zbog novonastale situacije i pojave afričke kuge svinja u susednoj Rumuniji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, preduzeo je aktivnosti u cilju sprečavanja širenja ove kuge na teritoriji naše zemlje. Afrička kuga svinje je veoma opasna i zarazna bolest koja se ne leči, ne postoji vakcina. U slučaju pojave zaraze kod i jedne svinje ubijaju se sve obolele svinje u gazdinstvu. Ekonomske štete su ogromne. Na nivou Uprave za veterinu formiran je Nacionalni krizni centar, stručni tim i tim za praćenje, kretanje i sprečavanje pojave bolesti na teritoriji Republike Srbije u ugroženim pograničnim delovima zemlje. Izdat je nalog o formiranju regionalnog kriznog centra koji u svom sastavu ima i predstavnike iz lokalnog kriznog centra i svih opština iz Južnobanatskog upravnog okruga. Veterinarski inspektori, veterinari i epizetiološka služba u Južnobanatskom okrugu u skladu sa rizikom o širenju zaraze na teritoriji naše zemlje od 10. avgusta postupa u skladu sa dobijenim nalogom iz Uprave za veterinu. Radnici Hemofarma zaposleni u Vršcu, Šapcu, Beogradu, Starim Banovcima, Dubovcu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu u periodu od 11. do 31. jula prikupljali su hranu, sredstva za dezinfekciju, prostor i ličnu higijenu za roditeljske kuće, koje je osnovalo Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. U okviru humanitarne akcije Hemofarm fondacija radnici Hemofarma prikupili su u julu više od 2 tone konzervirane hrane i higijenskih sredstava, čime je obezbeđeno dovoljno sredstava za održavanje higijena roditeljskih kuća za cijelu godinu. Kompanija Hemofarm zahvaljuje zaposlenima na humanosti koju pokazuju svakom prilikom i bez zadrške.
Od 1. septembra osnovci u najmanje 100 škola širom Srbije nosit će školske uniforme. To pokazuju podaci Ministarstva prosvete na osnovu ankete koju su popunjavali učenici i njihovi roditelji. Mnoge škole se nisu izjasnile, a neke su i većinski odbile predlog ministarstva. One koje žele da im đaci nose odeću sa grbom počele su da prave finansijske planove i traže rešenje kako uniforme da izgledaju. Ovo su crteži sa predlogom budućeg izgleda školskih uniformi koje su napravili đaci osnovne škole Jovan Sterije Popović u Vršcu. Predlozi su izloženi u holu škole. Ispitivanje mišljenja za nošenje uniforme je u potpunosti u skladu sa uputstvima ministarstva sprovedeno u toku prošle školske godine i školske uniforme neće nositi samo đaci prvaci, nego će to biti jedno obeležje i označavanje pripadnosti konkretnoj školi. Tako je i prošli smo sve korake i u ovoj školi što se tiče ispitivanja mišljenja učenika. Učenici jesu za to da se školske uniforme uvedu, dati su i konkretni i izabrani napravljeni izbor kako bi trebalo da izgleda školska uniforma za učenike ove škole i koja bi to obeležje oni nosili. Sve je realizovano do saveta roditelja i školskog odbora. Ovi koraci oko uvođenja školskih uniformi su odrađeni, školske uniforme će se nositi, s tim da samo proces realizacije nabavke i prosto da svako može da dođe do školske uniforme, obezbeđivanje sredstava za nabavku i ostalo, je još uvek u toku, tako da 1. septembra neće svi imati školske uniforme, ali uskoro da. A u ministarstvu kažu da je akcija dobrovoljna i da će se uniforme uvoditi samo u školama u kojima se o tome pozitivno izjasnilo više od 50% učenika i roditelja. Tehničkim detaljima, kažu, treba da se pozabave same škole. Upis u srednju školu još uvijek nije gotov, makar ne za one osmake koji popravljaju ocene uči polaganje završnog ispita za drugi upisni krug. Testi iz biologije, fizike i hemije polagaće se u 3 dana, 21., 22. i 23. avgusta, ali prethodno oni učenici kojima nedostaje prelazna ocena iz pojedinih predmeta morat će da se pomuče i na popravnim ispitima. Zbog toga polaganje popravnog ispita u osnovnim školama mora biti završeno do 18. avgusta, ističu iz Ministarstva prosvete. Popravni ispiti se u osnovnim školama polažu do 18. avgusta kako bi osmaci mogli da izađu na malu maturu u drugom roku, koja se održava 21. avgusta, kažu iz ministarstva i ističu da srednje škole imaju veće slobode u određivanju ovog datuma. Ista pravila polaganja male mature ostaju na snazi i ovaj put. Učenici će, kao i u prvom krugu, imati na raspolaganju 2 sata za 20 zadataka, a testovi će se polagati od 9 ujutru. Kašnjenja se neće tolerisati, a sa sobom mali maturanti moći će da nose samo đačku knjižicu i školski pribor. Mobilni telefoni su najstrože zabranjeni, kao i prepisivanje, naročito kada je vanrednom kontrolom posle prvog polaganja utvrđeno poklapanje odgovora, zbog čega se sumnja na to da su se upravo takvim trikovima služili đaci u pojedinim okruzima. Rezultate ispita biće objavljeni najkasnije do 26. avgusta, a za četvorogodišnje škole potrebno je minimum 50 poena ostvarenih na osnovu uspeha iz škole i urađenog ispita. Nakon toga sledi i treći poslednji konkursni krug. Posle prvog upisanog kruga, održanog u julu, bilo je više od 8.000 nepopunjenih mesta, od čega je oko 3.000 na trogodišnjim i više od 5.000 na četvorogodišnjim smerovima srednjih škola. Među njima teško će se naći medicinski i ekonomski smerovi, gimnazije, ali i oni za frizere, ugostitelje i IT inženjere, koji su već u prvom krugu popunjeni. Arheološka istraživanja na lokalitetu Bela bara kod Batina, koji predstavlja eponimni lokalitet vatinske kulture ranog bronzanog doba, završena su za sada. Ove godine istraživanje deo lokaliteta gde se živelo u kontinuitetu preko 2000 godina od bakarnog doba do dolaska Rimljana na ove prostore. Arheološka ekipa radila je na otkrivanju naselja koje je nastalo u periodu između 2000. do 1700. godine pre nove ere.
Nakon 120 godina od prvih istraživanja Feliksa Milekera u Vatinu, pokrenut je multidisciplinarni projekat revizornih istraživanja sa ciljem da se utvrdi izgled i tačan položaj naselja u Vatinu, kao i do koje mere je lokalitet očuvan. Krajnji cilj istraživanja je da se lokalitet zaštiti i istakne njegov kulturno-istorijski značaj. Do sada otkriveni predmeti koji su odneti na konzervaciju i istraživanje ukazuju da su žitelji, osim bavljanja poljoprivredom i lovom, svoje bogatstvo najviše zasnivali na trgovini sa udaljenim krajevima. Različite analize koje se vrše daće detaljnije podatke o svakodnevnom životu stanovnika naselja u Vatinu. Projekat se finansira sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Kulturni centar Vršac u saradnji sa ambasadom Kraljevine Danske u Beogradu u okviru Vršačkog kulturnog leta organizuje Dane danske kulture u Vršcu, koji se održavaju do 20. avgusta u čast godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Danske i Srbije. Svake večeri od 19 časova u galeriji Doma vojske može se pogledati izložba rešenja iz Kopenhagena, a od 20 časova u bašti ciklu savremenog danskog filma. Sutra je na repertoaru film Tiho srce. U okviru Vršačkog kulturnog leta u četvrtak u 20 časova u muzičkom paviljonu na Gradskom trgu biće priređen koncert Muzičkog centra Zvončić. U subotu 19. avgusta u 21 sat na letnjoj sceni Doma vojske biće igrana predstava Ko je ovde idiot. Uloge tumače Milan Kalinić i Srđan Ivanović, a ulaz je slobodan. U nedelju 20. avgusta u muzičkom paviljonu od 19 časova očekuje vas program za decu Razigrana Klovnijada, a od 20 časova u Domu vojske izložba Malo velika crteža vršačke umetnice Jelene Gorički. Juče je počeo gospodinjski post i tim povodom pitali smo sugrađane da li poste i šta jedu za vreme posta. Ovaj post traje od 14. do 28. avgusta i ima veoma stroga pravila. Ustanovljen je u znak sećanja na smrt Presvete Bogorodice i dan kada se uspela na nebo 28. avgusta. Taj dan se u narodu naziva Velika Gospojina, a poznat je kao praznik majki i dece. Iako gospodinjski post traje 15 dana, strožiji od božićnog i apostolskog. Sve vreme se posti na vodi, osim nedeljom kada su dozvoljeni ulje i vino. Također za vreme ovog posta se obeležava i praznik Preobraženja Gospodnje 19. avgusta kada sme da se jede i riba. A da li naši sugrađani poste i šta se najviše jede za vreme posta? Pasulj, riba, sve, to ide. Pirinač, krompir. Povrće najviše. Povrće. Riba, pasulj, sve posle. Riba se jede, krompir barem, voće, povrće, tako, nešto što nije masno. Što se cena ribe tiče, mogu se naći na pijaci Oslići po 321 dinar, skuša 322 dinara, papalina 132, fish fingers 259, škarpina 556, sveža pastrmka svakog četvrtka od 489 dinara. Pored ribe na tezgi zdrave hrane mogu se kupiti lešnici po ceni od 1000 dinara, zatim badem 1200, suvo grožđe 350, golica 700, suncokret 170, lan 130 i susam 350 dinara. Pored dobre ponude i tokom posta ishrana može biti zdrava i raznovrsna. Slede i servisne informacije zbog redovnog održavanja radova na niskonaponskoj mreži u sredu 16. avgusta od 8 do 13:30 bez struje će ostati naselje Uljma. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na istoku i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Vršcu sutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.